Pagsadya na nakanuning Luzon Premier Airport Development o Lipad Corporation ing pamanyatang dareng pasayeros ken Clark International Airport ngening holiday season. Ing Lipad Corporation ing manibala king operasyon na ning mesabing airport. Agpangking Corporate Communications Head na ning Lipad ay Terry Flores, miraras no keng mayigit 5,700 deng daily passengers ken CRK at asahan da pa na mitas yung numerong iniikin tutuking bulan. Dahil malawak naman, so hindi natin maa-assure natin na hindi talaga sila magsisiksikan. Medyo na-observe natin yan nung nagkaroon tayo ng mahabang bakasyon nung November, no? So tumaas yung bilang ng mga pasahero and hopefully itong mga dadating na panahon ng mga holiday especially, mas dumami pa yung pasahero natin. Manibatan yung Enero ngening banwang ganaking kasalungsungan, miras no kanuking 506,000 dem pasayero sa Sinakeo dinug pa king CRK. At chuking 8 million ning annual passenger capacity na ning Clark International Airport. Agpangkang Flores atin yung mayaliwang special features ing Clark International Airport banggawang mas convenient impa magbiyahe dareng travelers. One of the unique things is yun nga, wala ng x-ray dito sa entrance. Pwede silang magsama ng kamag-anak or pamilya nila. Pagpapasok sila, basta kasama yung pasahero right away. And then electronic option, so meron tayong self-check-in kiosk, tapos self-bag drop na pwede nilang gamitin kung ayaw na nilang dumaan sa mga traditional counters. Tapos yung mga airlines natin, meron pa rin traditional counters kung kailangan nila ng tulong. Ngeni pa mong November, miyabe ang CRK ken listahan dareng world's most beautiful airport ning Pre-Versailles Laureate, kaya rin ang maging finalist king World Architecture and Design Award anyang 2021. Yamu kabud ding Clark International Airport kareng ganaganang airport keti Pilipinas ing midinang prestiyosong galal. Samantala, pega na kanan namang Flores kareng travelers na pakibalwan larang may yaliwang rules and regulation na akit naman kareng karelang flight tickets para aiwasan ng aberya king karelang pamagbiyahe. Yan po yung talagang lagi nating pinapakausap sa mga pasahero natin. Unang-una, basahin natin yung rules ng tickets natin, lalong-lalo na maraming mga options. Yung mga baggage, yung kung gaano kabigat yung baggage na pwede nilang dalhin. Tingnan po nilang mabuti para pagdating nila dito hindi sila magkaroon ng problema. Yung gobyerno po natin nagpapatakbo ng tinatawag na e-travel. So applicable na po ito sa mga departure at arrival passengers. Siguraduhin lang po natin tama yung site. Yung e-travel po libre, walang bayad. So pagka nakakita sila ng site na nanghihingi na ng bayad, ay takbuhan na po nila yan dahil hindi po yan yung totoong site. Kaya bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.